Halo colegas tu, hasoro malfolio how dalir tang iya one timber channel. Espero kata colegas di kota. Iya tutorial barak balorong wan dene okar klori informação balon kona ba oin sama katu bele identifica se karik emaruma tama he itania account ke itania conta Facebook ni. Que met bare moto. Primeiro ita tama he itania Facebook, itania account Facebook ni, tama aplikasi Facebook. Bom, setelah ita tama ne que foi ita tama tia aplikasi Facebook ni, ita ma ia menu apa dengan sini. Apa kita mana kita buka pengaturan dan privasi. Kalau sebelah ini, apa ini kita klik ya pengaturan dan privasi. Apa ini kita mau ya pengaturan. Oke, kita klik ya pengaturan. Apa yang kita tamat ya pengaturan, kita mau ya keamanan dan login, segurança ou security. Kita mana? Apa ini kita klik ya. Oke, ini kita mau ya tempat dan tempat Anda login. Itu boleh hari ini, kita boleh klik ya lihat semua. Oke, iya parte ini itu sehari telefonica perangkat saya itu mak ujo di tama itu nih Facebook. Ini por ejemplo, hoy hau tama koko iya tama uja konta uja account ini tama ya lab nanti itu boleh hari ini sekitar 1 menit yang lalu. Sekarang kita tama flia telefoni silo di si musuh tangan si musuh tutir malu tangan musuh horas nabe mak tama então kita belare musuh fatin ou lokasi nabe mak iya ou ujo de aktif kita belare utene. Então sekarang colega sira desconfia ser colaus colega sira matama então colega sira bele klik ya keluar dari semua sesi ou colega sira bele hilirida por exemplo né sekarang colega sira klik keluar dari semua sesi nesse sai otomatis usi perangkat sira nabe mak ujo di tamat ini Facebook sekarang colega sira hilirida bele por exemplo colega sira bele klik ya ponto todo nabe sorry por exemplo ini semus informação balão ini se colega sira desconfia kata dene laos colega sira matama colega sira bele klik diretamente ia keluar por exemplo ini ou se kari colega sira kar katu hati ini também klik musia amankan akun então maybe se kari colega sira yakin kata kelas colega sira matama colega sira bele klik diretamente ia keluar por exemplo né quando klik keluar kita belar ini selesai telepon ini bem que mujur aktivitas na account ini si keluar otomatis então mana la belona acesso tem Facebook afo ida ne hasu jere atu ita bele troca itenia password ou itenia senha atau ne la bele troca senha ne bem o password ne bem dia ne bem seguro atau ne difícil ba ematu tama itenia account. Oke, ida ne mak tutorial ba kita mau kar toba colega sira espero kata colega sira gosta. Sekali colega sira gosta tutorial ini kita lu ajuda like and subscribe atau ne bila ajuda desenvolve litang channel ini. Oke, obrigado barak e até mais.